te kane thmal photo kala bahaban bagi brukin klik ya kani ke video haba phela page ya kani video phi I ba kedur ba itenan ka ba clear te long phela klik no ken phela klik no kamne I nuk seng ba he ba nangta phela klik no kamne ke Halo perlo hagane ke video ngako abani thu phi kumno ban upload ya gitu mal foto bun bagi brio bum nangare ban snai ya gitu mal foto lane ban verify ya gitu mal foto nomor ba bun sen gi brio kim tip ya gitu mal foto ke kata mal foto wat ngar men swangan tip ya gitu mal foto ngai ba bun bah man tagi tubar ki bum tip ya gitu mal foto pe ya gani video kumno ban verify ya gitu mal foto kumno ban snai gitu mal foto kumno ban upload ya gitu mal foto haswa ba pin upload ya video yang batai ting pesutui pi ya gani video nam kane ka thmel foto kalong ka wei ka bakong san yingi kum ki youtuber ka wei ka bakong san yingi ka bala man pin kiu ya ka channel jungi ka bala man pin kiu ya ka view ha video jungi babun ba te kumno ban snagi namar babun bagi bri bom tip re tam ya gini ki youtuber ki barang sangat mai kim tip re ki shop upload be ya video jungi klembo ya thmel foto ban edit ban tho ya kerteng lane ya ta gedur barit Hendrai kim tip ki shop upload be tu tang bandap lap yang longkum manga men shwa ngaru umtai sindep sha video upload blind no thmel foto no show upload blind itu te hakani video thoi phi namar bun bhai bri bum tip re thmel foto kumno ban upload ya thmel foto ambatai phi step by step nyam ko ar muslim ya ni video ya ni ana humble screen juga kani gade ke mobile screen juga kani gade mobile screen juga kani gade ke YouTube Sinton kamera ban le chapo YT studio klik ya kani klik ini supaya kau begini ke kau te gini te bangala dep ban verify te tangga di ke kau wat mai mo biki marsing klik ini plus nanti ai simple ip kum kene ke video mah nanti ai simple ip kum kene ka video haba phila ulu video kalau ngam tu deh klik hang te badon tulet te cerong pe yang ni ya gitu gini youtuber kalau thok komne unlock more on YouTube long ani video ban unlock kan ya kan ka jaka ba phibu ya kan ka thumel foto ya kita gitu ren dua pin internet ya kita ba ginong pen ke video ban verify kin kan ka ayo phone number yang phing ne klik ne ini pe thot bar phone juga mau khandai yang ini nomor phone juga yang ini dengan I text me peng tu kathok om tu bun bahagi bru hagi semjingi agane bun bahagi bri bom tipra balai kamlong komne bun bahagi bri bom tipra te ya gitu ibala tip tengam ong ya gitu bom pat tip tepi ya gani video namar bahaba kala thok omni de ba phila use hagawe ka akau yauju numbar ya kathmal photo namar bahagawe ka akau youtube jung phi Sila use nungnya nomor ban verify ya kan ka thmel foto na kata kamlong ya kan kamlong mon haba kala thok kon tu persang dawe nomor bade nomor phone juki omlong ra persang dawe nomor pengen one OTP oh kalau call mah kalau syukur 04 again your code is 9341004 goodbye tentu lalong mo nomor waktu company kalau batai phone number verify te lalong kan hari ini kalau lalong ban upload ya ke foto pengen saya simple ip company ke dormo saya simple pi company ka dor pai tu ba phil idon pai ka long mo saya simple pi company ka dor pai company ka kerteng jung video jung phi kane ka te description tho ya ka e ka bapin tho kani ka de thmel foto kalau ka de ban long ba clear pat tenan hang tu mo ka thmel foto ero pe thmel foto pe ini bang ini im thai te kane thmel foto
kala ban bagi beri klik ya kan ke video haba pila page ya kan video pi bagadur ba itenan ga ba clear dalam pila klik no kan pila klik no kamne स्वर्ग भी नहीं लगा tanggung tu perlog ban upload ya kan foto ban snai ya kan foto ban verify ya kan foto ya ladap nanti bat mai ban pe kan channel subha ban subscribe bat like ya ka tangga tahi kublai shukun